binyobwa ngewe sinkunda ibintu nk'ibyo ndamutrendingisha arazamutse none aho kugira ngo amamagare abaye nk'untakaje ntabwo ngenda urukweto wambara bagatakaza ntabwo ndi kamba mbiri you know this one. Kuna gachira nipatia ile imbwa analetea vitu ya kuimba nyimbo yake. Iko msenzi. Kazi na kusoma kama unapata huko na mbele una bahati ya kazi unatumika tena kusoma iko kukufa. C'est la mort, moi je connais moi mon fils. Za mchana. Reka ngupaje formule wa musenzi. Uwarudi bana turi kumwe hano wamubonye ngoye. Namupangiye formule agomba gukomera kandi nanga impaka nyewe. Ndakubwira kora gutya. Ukazana ibitekerezo hanyuma nkakugira ibindi. Motherfucker, you guy. Karasetse. Wewe reka. Ejo mugabo reka kuzana ubunwa bwinshi na ufite gusutwa mugabo. Wowe uraza gusutwa bwinshi namuna gani? Ejo uzandondere ushaka uburyo wambona. Wirungi kumbona. Come, nanjye ndagukeneye man. Ndagukeneye cyane ntabwo ari kuba ngo ngiye kwiyemera kwirata. Kwirata ni bibi cyane. Urumva se? Nuvuga ngo rero nawe ndagukeneye mu bitekerezo ntabwo ari kuba ko umusaza, umuntu mukuru bya abana ngashaka kuba wenyine afite ibitekerezo wenyine. Erega tukeneye ibitekerezo by'abato n'abakuru. Yego rero. Unazilipa na mtu anamfanyia creation ya content. Creation ya content, we go to pay the guys banafanya vile après tunaangalia ginzi content iko utamu. Na abandi barakora ibyiza. For example sound. Iko nafanya vitu ya bien. Mimi namfanyia creativity. Analeta idea tunafanya creativity. Analeta idea tunafanya creativity. Una créer na artiste. Upetia iko artiste, sisi tuko artiste. When you are built before the machine. Haiko kusema uko artiste. Uko machiniste. Ndakunya kachupa hapa na rafiki yangu hakuna shida. Aliko ejuma anaza shake kabisa. Mimi tamufanyia creativity. Et puis niko naye besoin, haiko kusema mimi niko na besoin yake, bien niko na besoin kusema tuko tunaongea. Na mimi niko na besoin yake. C'est un technicien normal. Bazeni ba mwizi. Ibintu bikuze biriba, ni bimwizi. Atanionyesha kitu, atanionyesha nani cheno, niangalie nifanye control, niangalie ginzi michezo iko bie, liganeo biko. After nitafanya vipya niingizane ndani sana. Yeah. Taifanya kabisa fabu. God bless you guys. Kandi wigeneza we. Yeah. Na nimero za ufite uze kumva magara umbwire ko nari na fabu kuri telefone. Uri umujuri hatari mwana. Banchomeka ku bantu muri Amerika mwana. Uri umujura nimwe mutwiba. Mara tumaze.
Ali sawa sawa tonto, sawa sawa, asante. Asante. Haya. mbaye ngishyiramo interinete ngifungura WhatsApp nyapudetinga mbona irimo irasoma. Ntago muzi. Ari kwiga se. Uyu Fabu se? Bari ntacyo bagira abanyamerika muzana ibintu muzajya muri Amerika mujye koza abantu mu nyungu. Abanyaburayi niko baba bameze. Nta kintu kuko buri muhanda wabibana koza umukecuru mu nyungu musaza. Gasuku abonye ko yagarutse. Gasuku yagarutse yaje yihuta. Ariko se Gasuku buri yakoraga yakinguraga imiryango yakubitaga abantu dore ko ari hanyanyare ikiganganyare buri yakoraga iki Gasuku se Gasuku ntiwamenye ibiki ariko yari mucumbitsi na Gasuku ntiwamenye ari muri Amerika so genda uzafite certificate y'ibikorwa ugomba gukora ukazabona akazi ariko iyo ugeze muri Amerika niba uzi gukubura ugomba kubyigira ukabona certificate niba uzi koza abakecuru mu migongo oya kuba kubimbyiro ugomba kuba ufite waba kubakunda yaba hagati y'amabere ugomba kugira ukuri weho uyibonye ntiwajya ukagakora badogaruza sinagora gukora kandi nganye kwishakira icyo kuba njye ku mukecuru kuki nakubye mama ko yapfuye namukoreye ibyiza koko si amafaranga se ariko nuko yari afite abana nyine benshi abakobwa barabimukoraga ariko ujya gukura umukecuru mwene rubanda mushaka wiki kumanyo amafaranga ntacyo ndakoresha ngo kuba nkande toka pale ntacyo ndakoresha kwisana ni ntaje na gushuka tomate zaosha kamata tomate yao toka aki ndabisiga munebe fine Uzenda we umunyu ngiye gusaba umunyu muri kwezeni ndawuzanye mwanjye turamwe mwayisambo uze wose umunyu wewe ushatse gukora iki ini buri salade Tekiraho karoti barisigaje amatomati ababuyi nuko cyangwa baje bayarya nyuma yanjye nagiye ku kazi sawa ubunyanyanesha ubusi umunyu wose urawurya nanya mbakonyesha murye muzajya murya amenyo akuke yakonje muri frigo mujye muri freezer okay Kati nibyo murarya binishyire kandebe n'amatera ko imeze igicucu batatere kuri plan biri ku ntebe y'amatomati igicucu ntabwo ari ubu se ahantu urahasohoka urasohoka utekanye ndasimbuka ariko urakaraze cyane warwanye narwo ibi ntabwo ari mekanike se gute ndasimbuye gute ndasimbuka nyine niyo zigura nakoze wowe udafata agasalade akuranze ana yaryoshye salade rero agafuta man uraze
Kanyo urataha ute Mbere fisi abagira. kurufunguzo ruciye. Ndasimbuka. Komeza wana. Inde. Uhoda video. Video. Kanyo urataha. Ngirango tukati this one. Nikose. Tukore video. Nyine urataha. Kanye ndikore video. Bira fisi. Ngore ka video. Bira fisi agiye. Anyuze inyuma aturutse inyuma adufunguye asunike uraza kwisunika adufunguye. Ngwa. Reka Beriza aze niwe ubikora. Ukajya ufata abantu ushaka. Amin. Abantu bose ntabwo bajya mu video yawe. Nemigo. Uranyishe. Ubuze umugore wawe uramubwira ngo iki ugiye kurara hano. Dara hano. Uranyura ye. Komando man. Simbuka. Uranyura he? Ariko ko ndi kurya wareze nk'abazanganye. Ayo byageze gute? Ka urufunguzo waruvuniyemo. Ntabigeze. Banzuriye ndebe ukuntu utaha. Ndayibyawe se. Oya ndebe ukuntu usohoka. Ngo uri umukomando. Uriya Mungu urugeze ukuntu urupanguza ukuntu rureshya. Nagiye. Aho genda turebe. Bye. Mumureka atahe turebe. Basinziriye dizi niko kusinzira. Uri umukomando. Basinziriye gute? Ntabwo nasinziriye. Toka pale urasinzira uragona makaku. Ako kantu. Kaseganye. Aho gwazamuka. Azamuke turebe urapfa none. Uzamukano ntasekanye hari. Zamuka kusekanye ura neza uzamukira. Uri kubona zira fence? Ufate ibiriya bintu. Bigenda. That's okay. Ntaneho. Ameze nk'umujura. Afite problem. Agiye kusekanye ura. Urifata neza. Ntabwo natuma yurira. Oya ntabwo utuma yurira. Nubwo turagiye gufata kanyoga. Aha, hari ijambo ririho. Niko. Havese. Izo urakandagira aho hantu uragwa. Nyendagira yeze. Uragwa. Oya. Take go there. Suri inyuma. Ego. Ushani yo mwashakaga ndagiye. Amayi. Nakubwiye.